Aileen Canlas. Para ka ring mag-birthday, Neng Miranda, Fidelica Lakay. Para king ligtas sa pamaglakberi, Miguel Surla Sibug, Angelo Vince Gintu. Para king special intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Tiken Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Deirit, Socorro Garma and Family, Sara May Lugto, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Rason, Patricia Furonda, Romedan Lori Medina, Francette Angeli Lorin, Prima Kiwa, Christina Mailer, Carol Ramoneda, Diana Nulut. Para king malaguang kapaldanan at kaligtasan dari Benita Reyes, Remio Pangan, Ricardo Pineda, Melissa Villanueva, Ronnie Reyes, Pere Deirit, Rose Tiglao, Milcher Antonio Tabier, Clarita Dorelio, Irene Autencio, Pauline Deirit, Janet Yason, Dixon Orense, Carmen Franco, Catherine Sibal, Gloria Barlongay, Celi Parcon, Agnes Puentes, Danilo Asuncion, Rosita Vargas, at ding sablang kapatid masakit at ding sablang atin COVID kasalukuyan, para king pamanantabi at protection ng banal espiritu king pamilya ng Ani Rason, pamilya ng Antonio Tosepina Guevara, pamilya ng Alfredo at Amelia Ulian, pamilya ng Bertan Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David. Para king alananggang kapainawan daring kapatad tamang mayang na biye di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad, Maricon, Lionel, Oliva, Daisy, Cecilia, Cesar, Wilma, Villa Hermosa, Walter, Oscar, Kenneth Tristan, Estrella, Amado Senior, Estrella, Narciso, Ana Maureen, Paul, Richards, Jules, Rosette, Cesar, Noel, Agaton, Consolacion, Nida, Marnie, Victoriano, Abel, Armando, Alejo, Leovigildo, Narciso, Juliana, Hernando, Jose, Segundo, Felicidad, Dominador, Danica Rose, Maria Julie, Ruben, at ding sablang kaladwa king purgatorio, at detang alanang makaga nakakarela, at ding sablang mete ulining pandemya. At makanyan mo naman para king kaligtasan ng balang metong kaya katamo at kaligtasan din frontliners laban king COVID.
Lagyan na ningig pa, ang poning anak, ang poning banal ay Espiritu. Amen. Ning grasya, ning ginutang Yesu Kristo, ing lugod na ning Diyos, at ing sala ning banala, Espiritu, manatili kaya kayungan. At keka antimurin. Si Shantala, ngeni din kaya katang kasalanan, batang maging karapat dapat magmasusi, kaniting banala misteryo. Magkumpisal ko, King Diyos, amayupayang tutu. at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano at dapat, at niyayaliwang kakulangan. Uling nito, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santos, at kaya kayo kapatad, ing panalangin niyo ko, king Diyos aginudam. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa king Bie Alananga. Amen. Pagkalululo, Kristo, Ginoo, pagkalululo, Ginoo. Manalangin tamo. O paming mayupaya, Diyos ning pakalulu, balikdan mo kaming mitmong ganaka, king kaya kaming kasakitan. Dinan mo kaya sanang kapainawan, king kaya kayang pupusanan, at pasignangan mo sana, ing kaya kayang kasalpantayanan, ban parati kaming ating tiwala, at kapanaligan, king pamaningat mo bilang igpami. Iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Lukluk tapo at magramdam king amano ning Gidong. Pamamasang iba't king libro ng propeta Isayas. Kanita muring panahon ay ita, masakit siya iaring Ezekiya at digso niya mete. Delawa ng propeta Isayas, anak ng Amos at nga na Keya. Sasabyan na kaya kaning Ginoo, king ayusan mo na ing sabla, uling na kami paldan. Isadya mo na ing sarili mo, king kamatayan. Minarapya Ezekiya, king pader, at minalangin niya, nga na. O Ginoo, mo sana kakalingwan, ing siwan da kang mitmong katapatan, at kalawsan alog. King parati kong magkapilit daptan, itang buri mong parapat kanako, at menangis siyang kapait-paitan. Inutos na kadita ng Ginoo kang Isayas, king magbalik ya king Ezekiya, at sabyan na kaya ingantikan ninti. Ako ing Ginoo, ing Diyos na ning pipumpunan mong i-David. Dimdam ko ing panalangin mo, at ikit ko ing luwa mong tinulo. Paintulutan da ka pang niye, kilob na ning 15 banwa. Iligtas da ka, at iting syudad ning Jerusalem, king ari na ning Assyria. Isundo ko ing pamaglualo ko kaniting syudad. Sinabi ng Isayas, king ari, king
patapal ning dildak abungang igera, ingkayang tigsa, at mipaldan niya. Kanita kitang naning ari, nanong katunayan ning aibye mo king ako, malyari ko pang milob king templo ning Gino. Nga nang may kibat Isayas. Di na nakang tanda ning Gino, ban patutuan, king tuparana ing pangako na. King instrumentong panyukad oras, ape pagawa ng aring ahas, paurungan ng baitang ning Gino ing anino na, at mibalik yang apulong balitang ing anino na ning panyukad oras. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Dalita pakibat, linigtas mo ing biyeko o Ginoo, eko mate. Ulitan tayo po. Linigtas mo ing biyeko o Gino, eko mate. Bala ko lugob na ako king kayaryan daring mete, at ena ako mibawi, lipat ning tsuko pa king kalibutnan ning biye. Linigtas mo ing biyeko o Ginoo, eko mate. Bala ko kiting yatong panoknangan daring mabye, eko niya malyaring akit pa ing Gino, o ing nino pa mang tawong mabibye. Linigtas mo ing biyeko o Ginoo, eko mate. May patlo ding kakong biye at may yangganan. May ngari yaking toldang bigbagda, anti ing imalan. Aginabakdang leko, king pipanablan. Linigtas mo ing biyeko o Ginoo, eko mate. Talakad tapot para ngalan ng maipabalita. Itamongan po, ing amano ning Gino, mabyeya at darapat, balo ng panuyatan, pati na ng lihim ng pagnasan at isipan ning tao. Manatili kaya kayo At kera antimorin, mamamasa king maya pabalita agpangkang San Mateo. ligaya ke ka o Ginoo. Minsan ay aldoning Sabat, maglakad di Jesus, busal ning asik kan trigo. Meranop la rin kayang alagad. Inya migumpisa lang menakdot tinalage trigo at tsaka dagigutan. Inyang ikit day tiring pariseyo, nga rakang Jesus, lawen mo'y gagawan daring kaya kang alagad. Iyan, babawal ning kaya katang batas, kingaldo na ning Sabat. Nga nang mekibat Jesus, eyo pawariya basa, inggewa ng David, inyang ding kayabe na meranopla, linob yaking balening Diyos. Iya at ding kayabe na mengan laking tinape mi dawon mo king Diyos. Labag king batas, ing mangan king tinape ngita, uling bukod mong ding pari, ilang ating kapain tulutan mangan kaniti. Eyo mo naman wariya basa king batas ng Moises, king neng aldoning Sabat ding pari king templo, latutupad king kautusan tungkol king Sabat. Makanyan man
alalang pakibatan. Ngayon isasabihan ko kaya kayo at tsuketi, ing metong lalong marangal kesa aking templo. Nung tunay yung dyan, ing kalamnan darating amano, pakaluluing boriku, aliwaing ain sakripisyo. Eyo sa inatulan ding alang kasalanan. Uling ing aldo na ning sabat, at tsuking lalam ng upaya ning anak ning tao. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Kapurian ka, O Kristo. Tungkol ya karing taong mapamawal, karing taong matalas mata, king kamalyan. Ing kaya katang ebanghelyo ngeni, binawal do kano ding alagad ng Jesus. Tsulaking marangle, mamupul la kano, mag-harvest la kano, binawal dala. Bawal pin naman ini. Ing mag-harvest, ing mamupul, king aldo na ning sabat. Agpangkarening parise yung mamawal. Nakanubori ning apong ginuini. Ing mamupul, ing mag-harvest, ning aldo na ning ginu, ing aldo na ning sabat. Ngeni pala, no man mamupul, no man mag-harvest, merandup lamo, mamangan lamo, king makatanam, menakdot lamo, king tinalaget trigo. Masanting kaning matalas mata, king mali, potanging pisasabyan, nalangaliwano na ing quality control. When it comes to quality control, king kaulaga, ing matalas mataking mali. Itang matalas ka mata, potang burimeng papanatilyan, ing kalidad, ing meto nga bagay o ing meto nga serbisyo, paka lawe lame mupota ating reject king pangagwanan ng produkto. Paka lawe mupota ating lapses o melakto king proseso. Quality control nga rakanita. Kalupa na mo ing malilyaring ngeni keng Senate hearing dareng pogo. Marakal alinto quality control na melakto. Linto may naya in quality control da keng proseso. Pero matsura ka no ing matalas mataking mali nung quality controlling babanten. Nung kanong ing babanten human behavior control. Matsura kaning matalas mataking mali. Borinang sabihan, matsura kaning matalas mata, king mali, potang iti, gagamitan tamo, king pamanusgang tao. Kanita maging matsura. Matalas ka mataking mali kasi mahilig tang manusgang tao. Ating makanya na tao, mabilis lang manakit king mali ampong marok daring aliwa. Ing tatagalayan. Mo adwa azawa yan. Ing magmisa ngayan. Ausandeng highest bidder. Itang matas ay biyes stipend yang pagmisa na. Ing magobra ngayon king munisipyo. Kilala ya king under the table transaction. Matalas ka king mali, dapat mabagal na kamang mamansin king masanting ampong mayap. Kabaligtaran de, rening pariseyong matalas mataking mali, dening taong wow mali. Ing Ginong Yesus kano. Kasi ing Ginong Yesus, ing mumuna na nga papansin, ing masanting, aliwa ing matsura, ingos to aliwang mali. Marakal kareng sinopa na, marakal kareng inawas na, lapasado king quality control. Lapasado king human behavior
control. Itang paralitikong masakit na linapit da kaya. Pasado king quality control. Kasi makasalanan niya. Isakeyu, pasado king quality control. Kasi biyasang makipagkapwa-tao. Pedro, pasado king quality control. Kasi malaram niya. Pero, inaos no pamorin ni nga pong Ginoo. Nga naking paralitikong makasalanan, talakad na ka, kinayap na ka, nga nakang sakeyong makipagkapwa, mo ku kumbiran king balemo, nga nakang Pedrong malaram, Pedro, kaluguran mo ko, ing masanting yapang linwal, king asbok ng Jesus, ikit na lang pasado, king quality control na, pero ing masanting yapamorining linwal, king asbok ng Jesus, kinayap na ka, mo ko yagkat, kaluguran mo ko, pasado, rening tao nga king quality control, pero tinas na lapa, kabilyan, matalas kanyan, king masanting, ing Ginong Hesus. O ba't kanu matalas king mali, Jesus? Kasi kanu magkamalitangan. Alang magkamali, alang taong magkamali. O nung iyaring David, mabanggit kang ebanghelyo ngeni, ari migkamali pamurin. Agyang dening pariseong mamawal ka ring alagad ng Jesus, magkamali mo naman. Makatula, mamawal ka ring magkamali, kabang ika, magkamali ka mo naman, ipokrita. O ba't matalas mataking mali, Jesus? Kasi kanu, bayuya manatu, pakibalwa na pa. Mabilis ta ka nung manatu, king mali, kabang eta naman ngan balo. Mabilis ta ka nung manatu, king mali, uling itang makalto, iyaming kaya katang balo. Mabilis ta ka nung manatu, kabang eta naman balo, ing tune kwento. Metong yamo kano ing mikibalo king ega na gana, ing mikibalo king tune kwento maliliari, king biening metong at tawa lang aliwan no ning ngapong Ginoo. At kaybat ing ngapong Ginoo pa, ing mabagal manatu king mali. Nung ninuretang mikibalo king kabuwaning kwento, ilang mabilis manatu king mali. Itang mikibalo king ega na gana, iyang mabagal manatu king mali. Precisely, uling ikit na yung kabuuan, niya pinaintindihan na. Uling eta ikit yung kabuuan, inya eta aintindihan. Inya as nakatakabilis, manusga. O tange mo aintindihan. Sigurado mabilis kang manusga. Mabilis mong akiting mali. Madalas kano, ing mali. Aliwa ing gewada retang babawalan tam. Ing mali, iyapin ing pamanisip tang marok itang mamawal. Buri nang sabyan, palak mali, ing mimisip marok, kesa keng migkamali. O nanong gawan, ing masanting yang pansinan, kalupa ng Jesus, aliway mature, aliway tang melabaging batas, ning sabat ing pansinan, ing masanting ning sabat yang pansinan. Ot lelangan ding sabat, what is the beauty of sabat? Anyapin lelangan ding sabat, bangkanita kano, mikalaya ing tao, inya magsabat ya. Nyapin, day of mikalayaya, mikaupayaya, inya magsabat. Mikasikanan ya, inya magsabat, magpainawa. Mikalaya, mikaupaya, mikasikanan, that's the beauty of sabat. Ban sumulong ya kaning tao, niya
mag-Sabbath. O yan ang isang kan, why Sabbath was created. That is the beauty of Sabbath. Gamitan niya kanuing Sabbath, eban mamawal. Gamitan niya kanuing Sabbath, eban manyabat. Gamitan niya yung relihiyon, eban manyira. Gamitan niya yung nga pong Ginoo, eban maninsultu. Gamitan niya yung Sabbath, ban sumulong yabyeng tao. Makanya na nga sabi ng Jesus, king katatawyan ng Ebanghelyo nga na, ing tao, ing Ginoo na ning Sabbath, aliwaing Sabbath, ing Ginoo ning tao. And lelangan ni nga pong ginuing tao for the benefit of Sabbath. Palak ng mas matas ning tao king Sabbath. Lelangan ni nga pong ginuing Sabbath for the benefit ning tao. Nya po tang mag-benefit ing tao king Sabbath. Well, it's not the beauty of Sabbath yang akakit mo. Noon ing mali ning tao yang akakit mo. Bisa kang lunto mayap, muna kailangan gamitan asangkan ing batas ing Sabbath. Bisa kang lunto mayap, paltomo mo kano ing masanting ing mayap king kapara mo. Itas mula kano bili din kaya kang kapara, mo bababang lalo. Lunto kang mayap kalupa ng Yesus. Talakad ta. Manalangin tamo ban adwaning kasaupan ng Ginoo king pamaningat king katawan na binyen na kekatam karing panalangin nga tang makibat Ginoo pakaramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia, lingapa ne sana ing kabilugan na tao. Emu ingke ang kaladwa, nune patining ke ang katawan. Abinyena naman in Diyos king tao, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo kami. Para karing pamuntok ding bansa, lingunan da sanang masalese ing kalusugan da ring tao, bilang metong karing manimuna, ring katungkulan ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo kami. Para karing kayanakan, ero sana abuswan ding karelang katawan, kapamilataning kakulangan, pamanudtud, pamanyubok karing makabawal a panudo, pamaglasing, pamagsapalaran karing sakit amalyaring iwasan, at aliwa pa ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo kami. Para kay katangan makatipon ngayon ni Keti, at duwan tala sa naging Diyos ding kay katang katawan, at ding sablarang pangimot, bano nga gamit para king kayang ikaligaya, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo kami. Tanggapan na sana ng Diyos yung kapasalamatan dari Stardust at Luz, Imelda Clifford Ray, Tony at Rose, Jaime at Adena, Anthony Chase, Katrina Camille, Velia at Aileen Cambeda, ding kare-kare lang ang pamilya. Tanggapan na mo naman sana ng Diyos yung kapasalamatan daring mag-birthday i-Neng at i-Fidelica. Ipagkalam na sa yung kapag nasandang safe travel di Miguel at i-Angelo Vince. Pagkalam na sa yung special intention dari Mary Manette, Nelson Joselito, Dicat Helen, Ella, Eleanor, Jonel, Pauline, Socorro and family, Sarah May, Camille Angelica, Benedict Gerald, Patricia, Romel at Lori, France at Angeli, Prima, Christina, Carol, at Diana. Pagkalam na sana ng Diyos kapag nasandang speedy recovery, good health, at healing di Benita, Remigio, Ricardo, Melissa, Ronnie, Perry, Rose, Milger, and Antoinette, Clarita, Irene, Pauline, Janet, Dixon, Carmen, Catherine, Gloria, Celia, Agnes, Danilo at Rosita. Pagkalam na sa ing pamanantabet protection ning Banalay Espiritu, king pamilya dari Ani, Antonio at Josefina, Alfredo Jr. at Amelia, Bert at Angie, Imelda Clifford, Ray, Eusebio at Norma at Andrea at Yulino sa king Kayariana, ring Kaladwadari, Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merla, Olga, Arsenia, Siriaco, Rodolfo, Emiliano, Nieves, Perfecto, Paz, Jose, Trina, Perla, Benedicto, Rodrigo, Mark Romuald, Felicidad,
Maricon, Lionel, Oliva, Daisy, Cecilia, Cesar, Wilma, Villahermosa, Walt, Oscar, Kenneth Tristan, Estrella, Estela, Amando Senior, Narciso, Walter, Ana Maureen, Paul, Richard Jules, Rosette, Sar Noel, Agaton, Consolacion, Nida, Marnie, Victoriano, Abel, Armando, Alejo, Leo Vigildo, Narciso, Juliana Hernando, Jose, Segundo, Felicidad, Dominador, Dani Carose, Maria Julie, at Ruben. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngayon iyaduan taming sarili tamong kapagnasan. O Ginong Diyos, darawon milakeka, ding katawan mit kaladwa. Agamit mila sana, agpangking kaboryan mo, at agpangking kekang ikaligaya. Tiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Daming altar, aning biyani, pabangalan mo sa duwaan mi. Manalangin kayo kapatad, baning kakatamong daon matanggap ya. Arapaning Diyos, bigpang mayupayang tutu. Tanggapan sana ning ginuiting daon karinggamat mo, kingi kapuri at kaligaya ning kayang lagyo, kingi katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo. O igpaming miglalang, tanggapan mula sana rening ay na daraon mi keka, king kasalpantayanan, at bustan mo sanang ing kasakitan na bibit-bitan ming mitmong lugod, maging metong yang sakripisyo ning kapuryan, king kekang ligaya. Itiyaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing ginumanatiliya kaya kayo, At keka antimurin, iyat nayo ring pusuyo. makat anano king Ginoo, Pasalamatan tayo, ing Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulid. Ing pasalamatan da kang parati at numan ka rin. O higpa, Diyos kingalananga at lubos mayupaya, kapamilatan ng Heso Kristo, ake kaming Ginoo. King dalise lugod, pag masusyan mi ing kayang kamatayan, king mabye kasal pantayanan, papasyag mi ing kayang pamanyubling mebye. King ganap a kapanaligan, panayan mi ing panyatang ng mitmong kaligayan. Kambering sablang koro, ringangeles ka rin banwa, daralit ming kekang ligaya, makyabe kami nga lang tuknang, babye kapurian keka, at ngaming kakanta. Mitnuya ing banwa, mitnuya ing yato,
king kekang ligaya. Hosanna, Hosanna, kataasan. Hosanna, Hosanna, ing kataasan. Nuwa ing darat, ing lagyo ning ginuon yan. Nuwa ing lagyo ning ginuon yan. Hosanna, Hosanna, ing kataasan. Hosanna, Hosanna, ing kakatas. Tunay kapin banaloyig pa, iking panibat naning sablang kabanalan. Uli na nita pagparalampumi, pabanalan mula sana, dening ayin king espiritu mo. Ban, para kaya kami, malyari lang katawan, at daya ning ginuming Iyesu Kristo. Bayo yami daon kusang log, king pamaylasa at kamatayan, king wane ing tinape at pasalamat yakeka, piraso ne, at binyane ka rin kayang disipulo nga natanggapan yeti, ikongan at kananye, iting kanakong katawan, ami daon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bat na ningapunan, kingwaning kalis at pasibay ang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayang disipulo nga natanggapan yeti ikongan at minum ko kaniti. Itiya ing kalis ning kanakong daya, ing daya na ning bayo at alang anggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, ban kaya mi patawaran la ding kasalanan. Daptan nyo iti bilang kapigaga na kankanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Cristo sinublian. Cristo datangnya, datangnya. Yang yan igaganakan miyoyig pa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon miya keka, iting tinape na ning biye, at ing kalis ning kaligtasan. Layon ming pasalamatan, ing pepalyarian mo kami, matang pangtalakad arapan mo, ban sumuyo keka. Mapakumbabaming pagamuwa mo, kingi kami nga sanang misulo-sulo, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banal ay Espiritu. Ganakan me oyig pa ing Santa Iglesia mong makalaganap king metoyatu, ban miganap yaking lugod. Kambening kaya kaming Papa, i Francisco, ning kaya kaming Obispo, i Florentino, at ding sablang pari. Ganakan mula naman, ring kapatid ming pepay nawan na, at manenayang pangasubling niya. At ding sablang mayangon na king biye. Tanggapan mula sana kang maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kamingan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alananga.
Ban kayabe ng Mariang Birhen induning Diyos, kayabe ng San Jose akayang esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at inupad king malmong kaboryan king kekaba na ning panawon. Puryan da ka at paligayan kapamilatan ng Heso Kristong kekanganak. Ing kapamilatan ng Kristo kambena at kaya igpang mayupayang tutu kagom ning banalay Espiritu pupuryan dakat parangalan manggaman king alanganga. Ngani manalangin tang mit mong kapanaligan at lugod kingig pa, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. At tiyabang luwa, nisambang yayin lagyo mo datanging gayayan mo mi pamintuan ketiso uli antibang nuwa mi pamintuan ning lubmo ing kakanan mi ing aldo ibiemu ke kami ing aldo ngeni ang patawad mo ke kami ading sa lamin keka andiing pamamatawad ni garimi kasala ke kami mga imuke paisawul king tuks nune ikabusking ikabus mo kami o ginuking sablang maro, balugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panawon mi, banking kasaupaning kaya kang pakalulo, parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian ating kayupayan, ating ligaya manggaman king alananga. O ginuming Heso Kristo, as sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakuan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. Mo sana babalik din kaya kaming kasalanan, no na ing lawan wing kasalpantayanan ning kaya kang iglesia, pamayapan mempon bilugan, agpangking kaborian mo, ingang mabibiyet magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapanan ning Ginoo, manatiliya sana kapilanman kaya kayo. At kaya ka antimoren. Ipakit taming may kakametong tamo king kapayapan.
kaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos, ang milalao, king kasalanan ni yato. Ibigay mo kay kami ingkap. Niyoing kordero na ning Diyos, niyoing milalakoking kasalanan na ning yato, nuan na ring mayayawos, kingapuna ning kordero. Ginoo, ako matampantanggap kaya ka. Dapat tiyagkas may nga mana mo, kumayap na ako. talagata. Manalangin tamo. Oy paming malugod, anti naning binayo mo kami at pepasik nangan king banal mong kalam. Sopan mo kaya sanang marap mit mong tetagan karing kasakitan ning pain tungol at mamye lalong maragulasi ka ng lub
karing kapatad mi, king kasalukuyan dang pamangailangan. Iti aduan mi kapamilatanang Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman na tiliya kaya kayo, At kaya ka antimonin, at bendisyonan na kayo ning Diyos sa mayupayang tuto, ingig pa at ing anak at ing banal ay Espiritu. Amen. Ing kakatang misa mi daon ne, umen ako king kapayapan ng Kristo. Salamat kin Diyos.